Jisu Kristo ka amem pa arwaya, kapeja pa sero pinu mempe kaya pa asansa, nempalo ko mo ngunu mnyala selo alo niti mi bidu. Selo ngunu pas Corinthian chapter 12 verses 12-13 nyim kakasa. So ludo, just as a body, though one has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. So ngunumi miu ka awo po mi lugina la luko pa mudo. Ngunumi ka awo po hengka ko ngunumi kone abi agitola gedo. Ali gedo, ala gedo, ami gedo, agung gedo, yaping gedo. Ho alaw telaci gedo ji kunumi ngunum agitola do. Siksok la kone mi jalo ngunu gema koda. Ngunu ka apo ayapa soli kema. Melanja hengkanya to ngeke ali ayama koda ngo aya ila kema. Ala ayama ko ngo lala kema. Ami ayama ko ngo kapala kema. Agung ayama ko lula kema. Yaru ayama ko tapa kema. Yapi ayama ko nempa kema. Hitam pa ngunu church mite miu mi ponsa mi lakung la palalala. Kone pa ke metola don. Halaludo. Netam pa pelu ko da ngunu jije church o jalo fellowship o jalo kakako miu ngunu yosa duje do. Ta chene mi gan gai ila dopa. Ta chene mi pinu puyu lula dopa. Ta chene mi kam hempu ay lila dopa. Ho ta chene mi miu tonse khemyo khela dopa. Ta chene mi pre partner mula dopa mutola du. Hala mula je ngunu aba sama ko da ngunu church mi ayapa sancha gela kema. Nas gan mene praise and worship mi ayapa lead magila kino. Agung lula bo mi tonse khemyo gela lulyan lura ga kino. Pinu puyu lula bo pinu puyu mi ayapa lugu kino. Ho kam jila bo kam ayapa jicha ga kino. Hala melaja aku apa sero koda ngunu church fellowship ayapa sancha keno. Hok la kone jalo nyima koda ngunu ka ayake ma. Sisi mata ngunu ato hengkato gan lula nyima koda praise and worship mi megen lukima special number bini nyikima. Pinu puy lula nyima koda ngunu pinu puy mlukon nyikima. Ho ka kam ayaw kulini nyima koda ngunu ka ngora mugolu ko dolyo mi kam yigen nyikima. Tonse khemyo ne ayaw kunyima koda ngunu mlujan uda genok nyikima. Ho pa mulanja mi lagi do kela so luko do. Hora ngunu verse 26 oka luko pa kamudo ne ngunu ka awo pok kone achilyo mulanja chiboduke. Ho kone hempe lyo mulanja hempe monuke la luko pamudo. Jije ngunu alimata achi dokoda puraja ngunu apo achi chitu gudu. Ho mulanja apo hempe lyo ngunu mulanja hempe pa indu. Hu chuli pa church o te fellowship o te ngunu mi lupa mudo ne si. Ngunu ka member kone heru yang kajo mulanja heru mola prepat nami uropa mubo to te la ludo. A heru kenjas to te hala prepat nami a bitampa. Ho ngun pe ka fellowship ok church ok miu aya kone sanchal yo. He ka miu mi mulanja asamon to te. Hala ludo. Ho ka ayo hempyo monte te. Kau la ya aya insi ngimi aya pa muli insi ngimi aya pa luli insi ngimi aya pa gan gai ye hela ya hen tampa hala ngunu lupa mudo. Ho pa jije ngunu solo hendi kendo. Miu aya sanchal yo ngunu ayo nanchala lala. Hempo aya asamon kindo. Ho miu heru yang kalyo ngunu mulanja heru mola anami pinemi kubi kendo. Ho ngunu church unity kendo, fellowship unity kendo. Ho tonge pa sanchala kindo ludo. Ho pa selo mulanja tagesa pinu lo yang ko dupa pinu lo arwai do ko dupa luji. Mulanja selo pinu yang kincho pinu ka arwai do kincho. Amen.